Okay, agsubsubliya po iti programa numero 1 dentero Cagayan Valley. At da kami manan with yours truly Manong Jun Serial. Siguro with John Mark Pastor, Embalsamador Operator. Hindi lang po kasabit ng radio station Tintire. Madingal na ibagtat tayong good. 97.7 Sweet Radio. Tikasamitan. Santiago City. Ngarod, apo, hangan ay padawat datay cellphone. Itatay ko na ni apo board member Fred V. Aliliha. Ang mabalin nga hanga may padawa dayta. Talita kat talagang maipaay katagiti listeners iti adda kami manen. Kasta kasing patabo data nga pagayam tayo nga manipod pa idi hampay nga eleksyon mangmang tayo din ti suporta iti FDD iso nga apo ti ayat mi keng kuha na kat aglaplapusanan mat ta aglaplapusanan mat ayat na ti FDD Ngamdak sanggasa tandayan nga ka-distrito. na ti ka-distrito isunan ngam adalat ta dita nga sumupsuporta iti 4 decade. Okay nga rod for 1 unit cellphone tumawag kayo na po no amuyo iti alias ni Apo Board Member Fred V. Adili. Itatan, tumawag kayo. Dito yung official text line tayo. Yay, kitang taman. No, sino tayo ito? Hello? Hello, sir. Paki-edit mo pala data radyong balong. Sige, sir. Ayan. Hello, sir. Good afternoon. Sino tayo ito ikabsat? Si Richard Andres ate, sir. Isurat mo balong. Richard Andres iti. Tiage. Itchage Isabela. Okay. Ngarod, anya iti alias ni Apo Board Member Fred V. Alili. Totoy Bibo, sir. Apo. Naglaingan. Amo ka, umis-isa mitatan ni Apo Board Member Fred V. Alili. Keta, Apo, gusto launa ay ngarod. No talaga nga na amom ni Apo Board Member. Ano numero na iti balota? Hindi patak, sir. Ajela. Nalaka lang nga tandaan. Anta siyempre, alphabetize at hanggang katiti pa nag-number da. Iso na ti letter A. So, kapilitan nga iso na ti? Number 1. Number one. Siyempre, letter A, Alili. Amo liplipatan na di Apo Board Member Sige, sir, Fred sige, number 1. Ngem, usto di ko nang maiso iti, Totoy Bibo. Okay, congratulations nga Rod. Picture man balong keta. If you have time, alam tata dito yan radio station with your cellphone number at hatay suti pagkakitaan tayo dito ay. Nagan mo tatayan nung Richard Andres, sir. Richard Andres. Yes, Richard Andres. And congratulations, Kabsa. Tatan, sir, di ba? Mabalin mo nga lang tatan. Dati cellphone, tabaka no, tumaray pa eh. Sambut namin ka na dito pa eh. Anyway, mabalin lang tamat. Anytime, next week manan at ay sulati ka dami ito yung radyo. Ngayon no, dati time mo tata, alam tata dito yan. Nagpupugi sa kami, sir, kaya doon customer. Ay, ano nga ba dati barbershop mo? Ito bagong palengke, sir. Akin barbershop ata. Barbershop dito. Sir, Akin barbershop. ni Julio Ancheta, sir. Okay. Sige nga Rod, kablawan pa dito dumapay nga kadom itang agpukpukis itatanga ka nito. Sige, sir. Thank you, sir. Kablaawam na kita padam nga mamukis ko na kita barbershop. Tapos siyempre nga may isam. So, sir, kasyat lawak, sir, ni Lolok nga 83 years old, yung pugpugis pa lang, sir. Naglaingan. Mayaman. Okay. Natal na pala ti pulso na na. Narari ka po na lang yung buok di. Amo na dalan na, sir, di karte. Isupay ka. Kung nakarari ka po na lang. Apo, congratulations kanya na ta. Napigsa pa eh. Anakan naman na. Datay lolo tayo ditan. Pinong, sir. Lolo Tinong. Lolo Pinong. Pinong. Iyarasaas mo kanya na. Nasunod iputusan ng board member na. Ayan. Anyway, thank you so much and congratulations. Yeah. Okay nga Rod. Data po ti first lucky winner tayo iti Maysa nga cellphone. 1 unit cellphone courtesy of our friend, our sponsor, Apo Board Member Fred V. Alilikat. Damdamamanan Apo. Ang tapayanan nyo. At iti na dumaduma pa yung damag me. Ayan, tinumero na ti balota, number 1 and number 4 mat apo ni SBR Comeris. Iti distrito sa Is. Distrito sa Is. Iti San Isidro, Etchage, San Guillermo, ken Kawayan City. Ada kita lang arod. Wow. Nakalaala ka.
Gitay pangablao balong. One, Tiramon. kana ni Faith Lazaro watching from Hong Kong. Mm. Kana mo ni Christian Punayo, pabati ko ya Punayo and Rica Fort family ng San Mateo. It's me, CJ. I love listening to your music, Tito from Charm Melendez. Ayan, thank you so much. Pa-shoutout man ko ya ti family Gorospe, family Ken Duldulaw family, especially sa mahal kong asawa na si Rudy Rick Duldulaw from Itchag, Isabela. Kan para guys manjay, dita din nam awan nagkurangak from UAE from Maria Grospe. Naimbagal daw yung mga ading watching from Hong Kong from Imelda Junicio, watching from Hawaii from Carol Lin. Tinagad na. Hello po sir, pa-shoutout from Rodalyn Modesto, and hello to my kaanakan Lerma Krabahal. Yes. And of course, DJ Kablaawa, mani bagat ko nga madamang kablaba. Nga ni Arlene Uy Santiago. Idol ko kantayo. DJ, it's me, Dagol. More power kunana. More power. Okay, sino pa may sabay? Okay, nambang alaw yung Manong June and the JM. Great kuman, ti kabarangaya ko na siguro dito yan, Barangay Salvador. Ay, mamukdatan. Kasama to yung Barangay Kapitan Mini, Sammy Sarmiento. Kantahin nyo mo dati, Agurayak. To yung kabisayo, Nori, ni Kapitana Ma'am Nora Sarmiento of Barangay Salvador, Santiago City. Okay, kansyon ng mga ro, dajay Agurayak, ta amok nga mayan na to, bitot nga kanito. Ito yan, abo, ayan sa bali, di niya napindot. Okay, dapat nag-message dito. Ikaw na di Facebook Live from Lasam. Request, tikka. From Jonah Suelo. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Kuna ni Jerry Pabiling Abon Jr. Talaga mga nagbara, nakadado. Apo, nagbara, iti panagay UTF din nakadado nga talaga. Apo, nag-message kita kami ngarod. As requested by Kapitana Nora, iti Salvador, Santiago City. Sindungat at maulaw, maalilaw, matalimudaw. Gapot eleksyon, adot mapukaw, disposisyon, panunot kendayaw. Butante kada politiko, amin daag pinpinali iuto. Limagasot ken sa ngaribo, kasukat ti masak bayan tayo. Kasta tunggal eleksyon, na dumaduma tay apaksyon. Adda agdrama nga awan kwartana, adamit tay nakarot pangasna. Luda kami ayos kamlatta, pila-pilag para mi jingle na. Angem iraman da kami latta, intun nagiwaras kay ti kwarta. Ay maulawak no wanti kukwak. Akpatpat nag-agurayak, alin ka di ikandak, kwartak. Intun nagbutosak maulawak na ulawak, tukunak, sa baling tuwanagan ng tigusugusak. Hello, Kapsat Ron Zipagan. Thank you for watching. And hello to Auntie Edna and Elmer Bosque. Yeah. Ay maulawak no wanti kukwak. Agpatpat nag-agurayak, alin ka di ikandak, kwartak. Intun nagbutosak maulawak na ulawak, tukunak, sa baling tuwanagan ng tigusugusak. Siya sinungat at maulaw, maalilaw, matalimudaw. Gapot eleksyon, adot mapukaw, disposisyon, panunot kendayaw. Butante kada politiko, amin daag pinpinali iuto. Limagasot ken sa ngaribo, kasukat ti masak bayan tayo. Kasta tunggal eleksyon, na dumaduma tay apaksyon. Adda agdrama nga awan kwartana, addamit tay nakarot pangasna. Loda kami ayos kamlatta, pila-pilag para mi jingle na. Angem iraman da kami latta, inton nagiwaras kay ti kwarta. Angem iraman da kami latta, inton nagiwaras kay iti kwarta.
Okay, balong apo talaga. Amit nga sa limuutin ka iso nga pagpalpalit mo dito. Paypay nga nagkapag ni Apo Board Member Fred V. Alili. Wow. Number 1, iti balota ko na to. And of course, SP Arcomeris number 4. Iso na di balota. Okay, and of course, ninong Danny Vizcara, iti Mang Ted Met, iti papremyo tayo para iti main dat-datlag nga sunata para ito damdama. May isang electric fan apo, iti inyawat na kada kami. And of course, iti sumarunong nga name the tune, courtesy of Engineer Kokoy Tertemet, iti Ramon Isabela. Po talaga ko na ako, nagraplapusanan nga talaga iti blessing. So nga iparparabor damet kada tayo. Kathantang nga parigatan ni Sudan. Dahito yan apo iti sumarunong nga datdatlag nga sunata mi. Yan, naiset kon. Kaya para katakitikit na apo nga pumugto, dito official text line lang ti pag-textan nyo for 300 pesos apo with your name, age, address, and the title of the song. Once again, courtesy of Engineer Kokoy Terte. I-text yun apo, ti paulo na da ito yung sunata. Anyan aragragsak, riknam kentoy riknat, nagbanag medlaeng, daydi ayan ayan, pinagtagibitan, iti nabaybayan, pindasinalwadan, tapnon di mawaswas, daytoy tinapili, aldaw napmuang gasat, apang nakatungpay, tiar arapaan, kariken sa patang, adin tumauma, pinagsining galo, tibker kawar na yan, agragsaktan nga rod ket intadang gayan, aldawa kagasatan, kukwa mo to'y pusok kararwa kenrik nakinggan at panungpalan, ikarkararagta ti apuan na marswa nga inatasalwadan, tatapnunag na yung samit na yan ayat aldaw masangwanan, yawat ko to'y bagik kararwa kenrik naktasiksikan tegaywan, pusok ti iko tamagraman to'y biyag ko ayat akapupunuan, pag binuligan tatirigat kenam ay nga ito kalakaman, tagmay may satan ket dinto ag sinauray ka anuman. Kita mo balong asin tayo nangabag kung nasiputan ba naganto nga nag-text. Agragsaktan nga rod ket intadang gayan, aldawa kagasatan, kukwa mo to'y pusok kararwa kenrik nakinggan at panungpalan, ikarkararagta ti apuan na marswa nga inatasalwadan, tatapnunag na yun samit na yan ayat aldaw masangwanan, yawat ko to'y bagik kararwa kenrik naktasiksikan tegaywan, pusok ti iko tamagraman to'y biyag ko ayat akapupunuan, pag binuligan tatirigat kenam ay nga intakalak aman, tagmay may satan ket ginto wag sinauray ka anuman, tagmay may satan ket ginto ag sinauray ka anuman.
Nag-text kami na po ni Apo board member Fred Velili. So nga, ako na yung una di last line. Anyway, ititamtama kami Apo nun ti paulo na di kalabas nga sonata. Ayan, kit. At dati na nga bagan, siyempre, sinukat tihang nga makamulit ang sonata. Ayan, courtesy of Engineer Kokoy, 30 of Ramon Isabela. Kit itinangabag, taga Purok 3, Aguinaldo Cordon Isabela. Nagubing ni 16 years old. Congratulations to Ruben Pulido. Yeah. Hanta nga parigate na. Itagi padawat ti premyo na kadadula unay. Karot kadagiti online itatanga manariman nga agdingdingeg kadata. Good afternoon Apo from the Philippines. Ayan. Yes. Keta bumasa ka man yan kadagiti pangablao dan. Well, watching from USA kuno ni Gemma Fusilero. Aha. Good afternoon po from LJ Fernando. Watching from Canada kuno ni Evelyn Graniel. You see, talagang international. Okay, what else? Sapata kuno naman ni Emelda Junicio. Pa-shoutout po ng team 4x4 dito sa Patanad. Kuno naman ni Judith Sierbo. Pa-shoutout man kinilakay ko nga da Saudi Arabia Emerson Modesto thanks karuba. Adagayam ti ko ni tayo. Nanay Venus PBDJ Messenger. Ada message na. Okay, basa mo. Tayo ko na. Hello Kuya and Balong. Pag-greet man ti happy 29th anniversary. Nilakay ko na hehe any song Kuya Mabalin. Thank you. Okay, thank you. And manong atawon dan? 29. 29th years of being together ni ating Venus and Kabsat Ferdinand Caspilian. Okay, nambanggal tayo mga idol kablaawan takman. Manon nga natoy Burgos Ramon tinakablaaw ni SG Banyes. Pa-request man tayo po ni Naria ti Agasawa. Thanks mga idol. DMN ko yun. More power mga lodi ko na talaga mo. Oh. Nagadupay ng puro atay. Plus 97 international text. Watching from Abu Dhabi, kablaawan man dagiti kakadwak titoy ni Joe de la Cruz, Araceli Viernes and Gladys Magpantay from Roan kunana. Okay, nag-text mo din na minsanan talagang igas-gastuan naman. Madati niyo. My dynamic duo, binabati ko lahat ng Tagaramon. More power from Sir June Dato Ladran. Apo may sama kadagiti ngayangay apo nga para sa kuni ang bayan. Ayan, kata kami, awamot iti mabalimi yung tursot, kami nga mabalin, iso nga nagiti agis sponsor, ay kat iso lang iti mabalimi nga baliksan. And ni Sir John is one of our friend. Hanlang basta gayam, no di kati nasigad nga gayam yung mga data. Kaya tanapay manong, balong, po, hello to Auntie Ikit Nelly Mariano. Ayan, she's watching. At dati text ni Auntie Lisan sa tayo. Iya daw. Anak ko nana. Aji ka no, bulan, my God. Bulan mang Ilocanon. Ayan, kat sakbay nga kasyon nito kita, kat paayan ta pa iti may nga sonata ni agur ka, English mo no kan, nakita pang anniversary ta. Oo. Anyway, uray niya nga sonatan, ti ited ta kanya ni ating Venus and Ferdinand for the 29th years. Apo talaga mga medyo atidugan datilatan na kansyon iti Carpenters ta kaya tanda mo dati kan Rod para kada kayo nga nabayagan niya agad kadua. I have always been a dreamer, followed visions of my own. I was born to belong to the lines of a song and make it my home. I believe in happy endings, though I've only known a few. For as rare as they are, like a bright falling star, I found one in you. Sometimes all the world can seem so friendless, and the road ahead so endless, and the dream so far away. Sometimes
I start and I remember I have you to save my day. Often my imagination as we reach you out too far. When I felt you were there with your hand in the air, you know from the start. Sometimes after all you've done to save me, through the love you freely gave me, every step along the way. Sometimes people ask what keeps me going, and in truth it comes from knowing I have you to save my day. Sometimes feeling helpless when I held you, wishing words would come to tell you I have you to save my day. Oh, talaga nga dito trademark ako ni Apo Karen Carpenters. Mas iti Reyna, iti balad, iti dekada 70 ano, nagkantan at mga torturugan. Wala na. Di favorite ko lang unig kada jay We've Only Just Begun nga kansyon na. Nagmaiti pa ng kiraw na. We've only just begun to live lies and promises. A kiss for luck when I'm on our way.